بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ağayına ötken ultırışlarımızda biz ödebizde barqa keltirgen Rabbimiz haqında kıskasa qaysi bir maglumatlar alğaydık. Elbette kişi özünün Rabbi haqında yentiklebirek öğrenirge teyiş. Müslüman kişi özünün Rabbi haqında yentiklebirek öğrenirge teyiş. Harav, qaydan biz Allah Teala haqında bilim alırga teyişlibiz? Kimden alırga teyişlibiz? Jawab, ol bizge xabar etken ayatlardan. Ol bizge xabar etken ayatlardan, ya'ni o'zining kitobi Qur'ondan. Ham shulay o'zining rasuli aşa. Rasuli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam aşa. Uning so'zlari aşa alırga teyişlibiz. Çünkü Rasul ol ilsi. Rasul bir ayttıkını Arap tilinden ilsi etip tercüme edilir. Yani Allah Teala tarafından haylanıp alıngan kişi özünün dinin kişilerge yentiklep üretirsin. Yentiklep üretirsin. Indi Allah Teala nasip ethe ağayını bugün hüleşersek biz dinden in tüp nemelerinin birihi turağında. İslam dininin in tüp nimelerinin birihi haqında. O indi ulgenden hun her bir kişi hem her bir yin kiri tirilsegi haqında. Tirilsegi yanınan barlığa kitirilsegi haqında hüleşip kitabın. Yani Allah Teala her birimizni hem bizge tiklimgilerdi hem bizden hun bulasaqtardı bildeli bir vaqtda bu dünyada yaşagan qilgan amallari üçün javobga tortiriluu üçün kiri tiriltasak her bir kishini bizge tiklimgilerdi hem bizden hun bulardı barliq kishilik hem yender dunyoning Allah subhanahu taala g'azil javobga tortiriluu üçün kiri barliqqa keltirasak kiri tiriltasak hem bu tiriluu hem javobga tortiriluu vaqti qiyomat kuni deb ataladi. Şul kun tiriluu kuni, tiriltuv kuni hem javobga tortiriluu kuni Arab tilinde yawmul qiyomat deb ataladi. Boshqasiga tarjima etganda qiyomat kuni. Qiyomat kuni. Hem bu kunning ismlari haqida Qur'onda xabar etilgan. Qur'onda uning ismlari bek ko'p. Shulardan biri yawmul qiyomat. Aytdikinde qiyomat kuni, yawmuddin, yani hisab kuni, yawmul akhir, adaqqa kun, al-akhirah, bizim saytlar bilan axirat, yawmul ba'th, tiriltuv kuni, yana barqa keltiruv kuni ham boshqalar. Allah subhanahu taala bu kunni, bu buyuk kunni turli ismlar bilan tasvirlaydi Qur'onda. Hem şu kundu her bir kişi özünün umri, özünün qilgan amallari üçün yentiklep haralasak hem yazağa torttıralasak, yazağın ko'rasak, qilgan amallari üçün, yaşagan umri üçün g'azil yazağa torttıralasak. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Yawma yajma'ukum liyawmil jam', zalika yawmut taghabun." ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تغابون سورة 9 آياته. Ayatın ma'nahi şu gündü, yani kıyamet gündü. Ol bizde bar bizla yasa. Hem o gün aldanıv günü diyor Allah. Aldanıv o günü. Çünkü köpçülük kişi özünün bu dünyada aldanıp yürügenin, gamsizlikte yürügenin yaxşı anlayasak o gündü. Öz közü bilen ko'rasak. Hem o gün var. O günü hem aldanıv günü diyor Allah. Yawmut taghabun. O gündü her bir kişi kimden kim bulganın, kim aldanıp yürügenin, kim haqda bulganın bek yaxşı bilesak. Hem köpçülük kişi özünün bu fani dünyada aldanıp adaşıp yaşaganin anlar. Hem bik nık okunasak, lakin okunudun bir faydahıla
булмаясак, бер файдага булмаясак ул көндә. Һәм бар кеше үзенең тормышы өчен, үзенең кылган гамәлләре өчен гадел яза аласа. Шуңа инде Аллаһ Тәгалә артаман әйтә, шул аятта бит инде: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Кем Аллаһка иман килтереп, ягъни уны бердән бер табыну заты итеп танып, уның беренә генә гыйбадат кылып яшәүчеләрне ул улардан гынахтарын кичерер ди. Унда кешеләрнең Аллаһ Тәгалә гынахтарын кичерер ди. Ягъни мусулман кешеләрнең гынахтарын кичерер ди. Һәм афларынан сылтырап елгалар аккан җәннәт баксаларына индерер ди. Һәм улар онда мәңгелек яшәрдер ди. Мәңгелек үлмәенчә яшәрдер ди. Заликал фаузул азим, бу бөек уңышлык ди. Тәгаmun сүрәһенең 9-нчы аяты. Allah subhanahu wa ta'ala tağabir ayetinde ayta: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. El-Câfiye surəһinin 31-ci ayəti. İndi iman keltirməusilər, yəni Allahqa boyunmausılar, aytır ularga Rabbilары: "Sizin üçün mening ayatlarım oqılıb turmanımı deydi?" Yani siz işitmənigizmi mening ayatlarımni oqılğanın? Ayatlarımның мәгънәләрен, аңлатуларын işitmənigizmi, күрмәнигizmi deydi? Hem hitte kabirlik kurhettigiz. Hem şunun arkalı eşekilerden, küfürlükte yaşayanlardan, imarlardan buldunuz diye. Allah Allah'ın. Şunun indi Rabbimiz tağa bir ayetinde ayta: "Fezûku bima nesîtum liqâ'i yawmikum hâzâ, inne nesînâkum, ve zûkul azâbel khuldi bima kuntum ta'malûn." Secde surasının 14. ayeti. Ayetin me'nahi: "Tatığız ayda şu günde osraşuğuz turahında unutkan üsüldü." Yani şanırga baş tartkan üçün deyil. Hem biz de hizde unutasak bud deyil. Yani şu kıyamet günde Allah Teala hizde o'zining rahmetinden kaldırasak unutasak deyil. فَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tatığız ayda mengilik gazaptı kılgan amelleriniz üçün. وَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ. Hem bil Allah üçün hiç ağır tuğul deyil. Bil Allah subhanahu teala üçün bizi kiri barıqa getirip, bizi gadil yazağa taktırıv, hem kimler anı tınlama yaşayan, kim ağa boyhanma yaşayan, musulman bulmagan kişilerde gazapqa tarttırı, mengilik gazapqa tarttırı, oğa hiç de kıyım tuğul. Hiç de kıyım tuğul. Hem ağa yine aydagiz, hüleşip giteyik, Allah'tan barlık kişilik, hem inder dünyanın geri barlıqa keltirivi turahında. Oşa ibir turahında biz nıqlı intikleberek hüleşip giteyik. Elbette buga aşanmagan kişi musulman tugul. Musulman bula almay. Çünkü ul Allah hem onun Resulü ilsihi haber etken nimelerdi yalganga sığarısı. Ahiret gününü aşanmayım, kıyamet gününü aşanmayım. Tibe etken kişi musulman bula almay. Çünkü ul Allah Teala'nın hüzlerin yalganga sığarısı. Yalganga sığarısı. Allah aklahın. Allah subhanahu teala ite: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. التغابن surahının 7. ayeti. Onun ma'nahi ışanmausalar, yani küfürlük yolun haylausalar, uylaylar ulardı tiriltmeyesaklar dip. Ulardı tiriltmeyesaklar dip. Allah Teala ite: "Ayt ularga, yok Rabbim bilen ant etem, siz hiç şekil tirilesaklar. Tileyhigizmi, tilemeyhigizmi? Hem hiç şekil sizge haber itirler, siz nima qilganingiz haqında." Yani şeklenmegen. Siz hiç şekil Rabbigiz barlıqa keltirer kiri, hem siz o'zingizning qilgan amallariga haqında sizga haber iltasaklar. Haber iltasaklar hem de siz şu qilgan amallaringiz uchun jazosini ko'rasaklar. Ve zalika alallahi yasir. Hem bil Allahqa hiç ağır tugul. Elbette Allah subhanahu wa ta'ala sikhiz kudretin bilgen musulman kişinin bil gadati nemaga qarata, yani tiriltuga, şuga qarata yüreğinde hiç bir şekte şübhele yok. Hiç bir şekte şübhele yok, elhamdülillah. Birin turala Kur'an'da bir kup ayatlar kile. Bir kup ayatlar kile. Allah Teala ite: "Minha khalaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra." Taha surasının 55. ayeti. Biz sizni unan barlıqqa keltirdik, yani yerden.
Һәм уга ергә кире кайтасак ди. Уга кире кайтасак, ягъни үлгәс, без ергә кире әверелсәк без. Безнең тәнебез таркалып, һөякләребез таркалып, ергә кире әверелсәк, тупракка әйләнсәк. Шуннан һуң һезне унан кире сыгарсак без ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуннан һуң инде Аллаһ Тәгалә безне кире шул ердән безне кире ясак, кире сыгарсак. Инде агайына күп кеше, күпселек кеше яңынан терелүгә һәм яңынан барлыкка китерелүгә ышанмыйлар. Әйтәләр, юк, унан кем кайткан дип. Әлбәттә бу нигезһез, бу һүзләр инде бер нинди нигезһез һәм бер нигә лә ярамаган дәлил булып тора. Кешегә Аллаһ әлбәттә акыл биргән. Һәм ул акылын дөрес итеп эшләтергә тиеш, дөрес итеп кулланырга тиеш. Әгәр дә акылын дөрес итеп эшләтһә, һич шикһез буның инкар итә алмас ине кеше. Бу хакыйкый нәмәне һич шикһез кеше, акылы дөрес эшләткән кеше инкар итә алмас ине. Аллаһ Тәгалә әйтә: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Al-An'am surəһinin 29-cı һәм 30-cı аяттары. Onun мәгънәһе улар әйтәләр, ягъни ышанмаусылар. Бу фақат ошы дөньяда яшәүбез генә. Ягъни бу дөньяда гына яшәячәк без. Безне терелтмәячәктер дип. Шуннан инде Аллаһ Тәгалә улар турында хәбәр итә кыямәт көнендә, әгәр күрһәң уларны ничек Раббылары алдына бастырылып куелгандарын. Әгәр күрһәң уларны ничек Раббылары алдында бастырылып куелгандарын. Ул уларга әйтер, ягъни Раббылары уларга әйтер кыямәт көнендә, бу хак түгелмени дип. Улар җавап бирерләр, әлбәттә я Раббыбыз. Һәм Раббылары уларга әйтәсәк, татыгыз әйдә газабымды, күфрлегегез өчен, ышанмавыгыз өчен ди. Аллаһ хаклыгын. Шуннан инде Раббыбыз Субхану Тәгалә күзләренә калып халайык: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. El-Mutaffifin surəһinin 10-cu ayətdən başlap 17-ci ayətlərinə tikilim. Bu ayətlərin mə'nəsi haqlıqda yalğanğa sığarıcılarga ul gündü, ягъни qiyamət gündü həsrət həm həlak bulur. Həsrət həm həlak. Yavabqa tartırılı günün yalğan dip aytuvchilarga, yavabqa tartırılı günün yalğan dip aytuvchilarga ul gündü həsrət həm həlak bulur. Һәм ул көндә ялган дип шутлай фақат сигенән сыгусы гунахлылар гына, сикләрнән сыгып гунахлы бәндәләр генә бу көндә ялганга шутлайлар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә аятлары укылга уларга, улар әйтәләр, бу элеккеләрнең ялмаһы әкияттәре генә дип. Безгә тикилем булган кешеләрнең әкияттәре генә дип әйтәләр. Юк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу уларның йыйган гунахтары йөрәкләрен каплаган ди. Бу фақат улар үзләре йыйган гунахтары, кәсеп иткән гунахтары уларның йөрәкләрен каплаган һәм улар хакты аңлай алмыйлар. Йөрәкләр катып беткән гунахлар аркасында һәм улар ошо хакты кабул итә алмыйлар. Кабул итә алмыйлар ди. Ягъни улар бер ни дә аңламыйлар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә артаман ул көндә уларны Раббыларыннан пәрдә белән аерылар. Улар күрмәсләр ди Раббыларын. Шуннан уларны һич шикһез, һич һүзһез тамукка ташларлар ди. Тамук утына ташларлар ди. Аллаһ хаклыгын. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يعني әйтелер, ошо инде һез ялганга сыгарган көн дип. Ошо инде һез ялганга сыгарган, юк дип шутлаган көн дип. Аллаһ хаклыгын. Буның хакында агайны аяттар бик күп, бик күп. Әмма кимдә ким Haman kıyamet gününe şiklene, onun varlığına şiklene, hem de Allah Teala kiri bizi varlığa getirene ışanmay, yaki şiklene, biz onlarga bulaytip cevap veresek biz. Birincisinden,
Kıyamet günü hakkında hem yanınan diriltü hakkında Allah subhanahu teala bizge o'zi haber eder. O'zi haber eder. Biz ana o'zimizdan o'zimiz aytib yurmaymiz. O'zimiz o'ylab chiqarmaymiz undan turib. Bizga Robbimiz haber eder. Bizni tavtaqir barqa keltiruvchi a'zolarimizni, ko'zimizni, quloqlarimizni yerda ham ko'klarda bor etuvchi Robbimiz, yo'qdan bor etuvchi Robbimiz o'zi haber eder. Bundan turib. Hem tarix ilanahna o'zining rasullarin, elchilarin yiberib turgan kishilarga shu qo'rqinch kun haqida eskartib bo'yinig'iz Robbimizga islom qabul etig'iz, o'zingizning Robbimizga to'g'rilib yashaygiz, bir-biringizga tabiat yashaygiz, bo'yinib yashaygiz, qiyomat kuni bo'lsaq deb, kiri tirildi, javobga torib turib bo'lsaq deb, o'zining rasullarin, elchilarin yiberib turgan tarix ilanahna. Hem bu kun turahında her bir kitaplarında aytilgan, Allah Teala'nın Kur'an'ga teklif yibergen her bir yozmalarında, kitaplarında aytilgan bo'lgan. Hem sizga o'sha kunni inkor etuvchi, o'sha kunni yo'q deb aytuvchi kishilarga shunday xarob beradi. O'lgandan yog'ining borliqqa keluvding mumkin tug'il deb aytgan so'zlaringizni nimaga nigirlanib aytasiz? Nindi dalil bilan aytasiz? Aytasiz bizga. Hading nindi dalil bilan aytasiz? Albatta hading bir dalilingiz yo'q. Bu hading avlog'idan chiqqan bir nigirlanmagan Rus aytmashlay birinchi doказательство o'zingizning o'yingizgina. Hading o'zingizning o'yingizgina faqat. Bunun birinchi dalili yo'q albatta. Ayda endi qiyomat kununa kelib bitgach, qiyomat kuni bo'lmas, ko'zing bilan ko'rarsan. Agar ashonmayhinkan, qiyomat kuni kelib bitgach, ko'zing bilan ko'rarsan. Lekin u kunda sening bu kundagi taqabburliging, tezkorliging yordam etmas. U kunda sen yo'q deb ayta olmaysan. Ayda quloq qol Robbimiz nima deb aytganini. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Yasin surahning 52-oyati. Yani bu ayakta Rabbimiz bizga xabar etadi, shu aytib, shu kunda qiyomat kunini inkor etuvchi va ashonmovchi kishilarning qiyomat kunidagi hallari haqida. Oyatda ma'no endi ular aytirlar, bu endi ukunishli kun deb, bu endi halakli kun deb. Endi ukunishli kun kim bizni yotgan o'rnimizdan tirildi deb. Abtirarlar ham qo'rqishlaridan shulay deb aytirlar, ham ortadan aytirlar. Bil Ar-Rahman bizga va'da etgan kun deb. Ya'ni Ar-Rahman Alloh taolo bizga va'da etgan kun deb. Ham payg'ambarlar, elchilar aytgan so'zlar durust bo'lib chiqdi deb. Ham og'ayni bu ish endi yovoy ish tugul. Her bir kishiga qolsa, her bir kishiga kisimi, urmi yashtami, balaki yashtami, borimizni shu kunga kiri qaytarsak biz. Bunda tezkarilanuvda, taqiblanuvda bir foyda yo'q. Bu yordam etmas bizga. Ham hinda minda biga qaror qo'ymadik. Hin aytahim bo'lmayasa o'qindim. Hin qaror qo'ydim bunaqa. Rusa aytmasa hin rishad etahim. Bo'lasaqmi, bo'lmayasaqmi? Albatta tugul. Aql bilan o'ylab qala hin bu dunyoga keluvda hin rishad etdingmi? Hin qaror qo'ydingmi bu dunyoga kelasakmi? Men deb shunday kunda, shunday ravishda, shunday bo'yda, shunday quloqli, shunday qulli, shunday tanli deb. Bir-birida qaror qo'ymadik. Yo'q edi biz. Alloh taolo bizni barqa keltirishni qaror etdi. Bizning bu dunyoga keluvimiz nisik, nindi ravishda, nindi vaqtda keluvimiz. Ham Alloh subhanahu taolo qaror qo'ygan nindi kunda biz bu dunyodan ketasakmi? Nindi ravishda ketasakmi? Sirlab ketamizmi? Qortayib o'lamizmi? Avariyalar o'lamizmi? Nindi ravishda o'lganimizda Alloh taolo qaror etgan, buni birinchidan inkor etolmaydi. Ham Alloh taolo qaror etgan, vaqt etgach bizni yondan borib ketirsin Alloh taolo. Yondan bu dunyoga birinchi taqdir nisik borib ketirgan, ikkinchi taqdir shulay borib ketirasak. Bir tomsa huvining o'lab qara. Bilindi birinchi bo'ldi, ikkinchisidan yondan borib ketiriluv faktun, ya'ni haqiqatan hech shekil yoboy salomat bo'lgan aql inkor eta olmaydi. Kiri qağa olmaydi, inkor eta olmaydi. Niye üçün? Birinchisidan
Birimiz de, elbette birimiz de, aşanmayan kişilerde birimiz de inkar ite almay, asandır yokluk halinde bulganın, hem şu yokluk halinde bulgandan bu dünyaya kilgenin, bu dünyaya barlıkta keltirilgenin birimiz de inkar ite almay. Ayda gelelim, büyük Rabbimiz Allah Teala etken hüzlerine barımızda kulak halayık. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الحج سورة 5 آياتı. Onun mağalağı Allah subhanahu ta'ala müracaat ete kişilik dünyasına. Ey kişilerdi, eğer de bizim tiriltüğümüzge şeklenhağızdı, dürüstlükte biz hızlı yerden tev başlap bar ettik. Şundan bir tamsı huvdan bar ettik. Şundan uyuşkan kandan, şundan bir kifek itten formalaşmagan hem formalaşkan. Yani itkifege başta bir indi forma hadıydı. Lakin şu itkifege asa karında formalaşa başlayı. Yani kolları ötüp sığa, yaylap ayakları ötüp sığa, başı körüne başlayı. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Şulay itip biz sizge hakta anlatamız deyip. Subhanallah. Ey kişiler, eğer de ulap qarahıp Allah subhanahu ta'ala'nın da yaxşırak beyan kılısı, anlatısı var mı? Hem biz Allah subhanahu ta'ala'nın mahlukları, hem biz ona kiri qayta sağı turahında bilirge tiyişlimiz, bunu kabul etirge tiyişlimiz. Artaman Allah Teala ayta, biz asa qarınında kimdi tileybiz, bildeli vakitka diklim tutabız deyip. Şunan biz hizdi sabıy bala ravuşunda sığaramız deyip. İlağan bir nide bilmegen, bir nide anlamagan sabıy bala ravuşunda sığaramız deyip. Belik usuruna yituvgiz üsün deyip. Qayhi bir derigiz ulimge tarttıralasak deyip. Qayhi bir kişiler ulir deyip. Qayhi bir derigiz bilgen nemelerini unuturluk bulup, miskin derecelege qartlık umarına qaytaralasak deyip. Qartlık derecene qaytaralasak deyip. Hac surahının 5 ayatı. Subhanallah. İndi matufudlar. Şular indi ağayını hadir indi udindin tanıya qara. Udindin tanıya qara indikler. Nisik hine Allah Teala bar etken. Nisik ittirip Allah Teala hine bar etken. Hinin tanı hem ağzaların nindi kamil, nindi tertipke halıngan. Eski ordarını nisik ittirip tertipte işley. Hin bilmekten, hin hizmetten. Yüreğin işley, aşkaların işley, büyürlerin işley, bağırların işley, meyelerin işley, kan tamirlerin işley, rusayet işley, nervini sistemin barhla işley, bundan öyle. Allah Teala nisik ittirip yine kamillaştırılan. Allah'a ellegine okup ötken ayattağı itaptarlı ötkenden bu. İtaptarlı, ısırlarlı ötkenden bu. Hin elek yürüyün, hileşahın, uyleyhün, külahın, yılmayahın, yılayhın degendey. Hine nisik ittirip Allah Teala kamil etip barlığa getirgen. Hem hinin tani Rabbimden hinin üstü ayat bulup tura, delil bulup tura. Hinin tani hinin üstü Rabbimden barlığına, onun kudretine delil bulup tura. Hiç şekil delil bulup tura. Qara gözlerinde az. Allah subhanahu ta'ala ayta: "Ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi anfusikum afala tubsirun." Az-Zariyat surahının 20-21 ayatları. Şekillenmegen bendeler üçün yerde ayatlar deyip. Yerde Allah Teala'nın varlığına, kudretine ayatlar deyip.
һәм үзе ذاتي әллә һез күрмәйсезме ти? Инде буның турында киләчәк үдебез бар әле, ләкин бүгенгә итеп торыр. Аллаһ Тәала насыйп итһә, агайны икенче утырышыбызда дәвам иттерәбез шул хутыранда, шул кыямәт көне турында. Субханакаллаһумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.